Maofisa ma ita kwa kilungu cha masaa maingi ni mathio kaikonyo sionthe cia musi wa Ilovi malelo ni manene vamwe na mawikaloni ma Musumbi State House kileloni kinene no kutethecia maofisa ma polisi kusie mutia wa maandamano wongeleka musini wa Ilovi na kuete wanangiko wa mali. Maandamano meuka ona itina wa President William Ruto kwithiwa anavetangie mutalatala wa kinandu wa mwaka wa ngili ile miongo ili na ina ula bunge ina vetukithiana ula unalianilwe na huo muno ni enendi. Tukwatiania nake mwandiki wa Mavokuma kaunti ya Ilovi Benjamin Mwaka. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Usuni wonai wasi wa President William Ruto yo wakanani wewie kiyo cha NND na echetheka mutatalo wa kinandu wa mwaka wa ngili na miongo na ina lonai kitina kinene cha maandamano va Ilovi na Ndenima ateo unenyo wavo vya maundu ovani nivyo kwe omonde. Na onakutwika no maandamano manini makusi wava musini Ilovi maofisa mavolisi meya ingi muno kumbocha mwika ula wine vango ya maandamano miatianio ituma mita mingi ya CBD itiala metheu na biasala siembinge muthana muima. Ateo ni tambia ya maofisa ma itapu kwenye nesi sothi ya kutuma nyamuguo ila yende kukilya mokule kauta. Maofisa maita maikuna patro katika toa musio wa Ilovi CBD malelo ni manene vanga katika toa Ilovi pamwana ndivyo ni siya maikaloma President State House kuikithia mayingwa katono na kamweka maandamano kanavika vaung. Guyana na amwe maenende ala miatianioni ya umonde nekana kwitheka kwa mutatala wa kinandu tiko songeo atio vena thina munene otongo yuwaile kuthinikiwa maiweta mituo himwe ya ayumbe kutembea na makunia mama milioni ma mpesa alambeni kila weekendi taona nywanthekio kwa NND alama ende kuvinika kimikalile. The government tenders go? Where does that money go? Politicians are flaunting on us on TikTok with a lot of money. The tenders are given. Where does that money go? We do not want them. President Ruto kwiyo no nathani kutwa isekikalo kithanthau na muika ukuthinikia mathina ta anoma ki utongoi na maunenanya malunga liulo kwati undumwe na mathie manthi ino. Because we have gotten rid of the finance bill 2024, it is necessary for us to have a conversation as a nation going forward. How do we manage the affairs of the country together? How do we manage our debt situation together? How do we work on the budget with the deficits that now exist together? Vilingwa mavo kumova kauntine ya Ilovi nye nitawa Benjamin Mwaka.